Animkhuzeni lo muntu lo ubehamba yedwa. Animkhuzeni lo muntu lo anganofika yedwa. Sobamba mama no muntwa asobona ingane. Sobamba mama no muntwa utisathile ingane. Awushintom zabo bana utikladlintom zabo bana. 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 Anganofika wedwa ekhaya uzohamba wedwa. Anganofika wedwa ekhaya uzohamba wedwa. Kani yipintombi yakho uyishiyele nina utembele na. Yipintombi yakho uyishiyele nina utembele na. Utembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Awutembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Awutembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Awutembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Yipintombi yakho uyishiyele nina utembele na. Yelele utembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Awutembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Awutembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Awutembintom zabo bana awufunintom zabo bana. Radio Scoop. The voice of the kingdom, sorcery. Radio Scoop. Yesu fika kuseni sebenzi makatile nga webusuku. Afika kuseni ezokuphama Tamasha. Yesu fika kuseni sebenzi makatile nga webusuku abantu. Afika kuseni ezokuphama Tamasha. You know the song that ufike kuseni sebenzi makatile ngawe ebusuku.
afike kuseni ezokupa amasha. Yes, Jesus. Afike kuseni sebethi bakethile ngawe ebusuku. Jesus. Afike kuseni ezokupa amasha. Radio Scoopy, your #1 news leader. We must resist those who want to impose their own will on us. No one can kill Americans and brag about it. No one. We bear the people of Libya no ill will, but if their government continues its campaign of terror against Americans, we will act again. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy. Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. We will continue to work with our partners in the international community to press Gaddafi to leave. And this is what we have been talking about. That African problems must be solved by Africans. We had not attacked Britain, we had not done anything to Britain. We had not attacked the Americans, we had not offended them in any way. Why the hand of the British? Why the hand of the Americans here? Let us ask that. Mfana mdala bakwathi ngela Mindlos letnyenzawo ukwasho lapha kusetabe kwendeka something ingabe wena nje utabe ume ngakuphi sesikhaleni ngakuphi kusasa obviously ngisemarkets lapho ngoba thithuthi angizabe ngigibela forever but namhlanje kusasa ngiyogibela bathi kumahala ha ungasibe khabe wesela uphethe isithuthi sakho nje awuyangena aha sikubone nengoma mfana mntwana Mindlos mfana omdala njengoba sikuva lapha uyasho ukuthi awutabethi khipha mfana omdala wake wasigibela studio ngiyoqala ngaso nje kusigibela kusasa
ngoba khona lo munye friend of us usithi utosiboleka nje sinye nje uthi taniboleka sinye isitototo kusasa kusho kusasa nje ziyakhipha baba sikhipha ngempela baba kusukela sibuka sosuka Malkens to Cables solo sihamba amaphoyisa ato basingathini ngiyakuthola mfana omdala kunekhole line lami la kunadadewethu bathi ngicebile umfoka Dlamini ngicebile kunjani sakunikela Radio Scoop Ngiyawuphila mzekhe siphile nathi ngihleli nejala bathi ngumindlos DJ Mindlos ingabe ungathini nje na kuyi weekend vele sayivele iyarokha sayiqala iRadio Scoop enyalo iyarokha obvious lokho uthi sinyalo seyiwaya kuyaze kusesolo sinjalo nje kumnanzi kube nje yani emakhaya siyanibingelela thina ngithi silana ka Radio Scoop enyalo Cebs kuhamba njani Cebi ingoma lutsalo ufuna sikudlale letona ngitiphi la Any song by Nikki. Any song by Nikki. Okay, all right. Sisakudlalela ke. Okay, bambe line in, okay? Yeah, behind the microphone is DJ Bamboy, the man from the south, the man from Shiselweni Gangwane. I'm with a friend here. All right. Mfana Keles. Siyale mfana ukuthi skipha ngoba ngiyakubona soshaya kancane lapha ukuthi akusitshele ukuthi kuhamba njani vele ngoba naku soshaya kancane ngibona nje uyadansa kancane ngathi awukhanuki. No, ukuthi leti ngoma ti hot kakhulu. Sengikhumbula nje ukuthi kusasa nakhona la ama-avoso. Ngoba sisabatha thina vele sesikhonda lo Yesu sikhonde kahle ngoba ngivile ukuthi ngoba neqhamuka laba se-South Africa nakhona batohalalisela ngoba ngive bathi kutose kuyasa nakhona so lokho umnanzi kunjeyana shothi le weekend i-hot iyashisa be Mfana omdala uqinisile iyashisa be asesikubukene ngoma mfana njengoba ngeke ngasho la ukuthi kunadadewethu lo selayinini la uthi ke ufuna kufundzela umsebenzi waka media ufuna kuba i-journalist noma kufuna kuba media practitioner yini lokwenta nje wena ukuthi ufune kuba kumbe umuntu losebenza endzabeni na I like traveling seeing new places yeah. Okay, yini nje leku aspiration kakhulu ukuthi ungathanza nawe ukuthi ube ngumuntu lokumedia uthanza lokugqama yini kuba famous noma Not ukuthi ngithanza kuba famous it's what I am It's what you are now Yeah Okay ungakusitshela nje ngema commandments aka journalism The commandments for journalism Yeah. Atin. You must know. Okay. Ngilalele? Yebo. Yeah, ngilalele. And the commandments, meaning lofuna ukwazi. Yes, the basics aka journalism. Ngake ngakutshela one time sihleba nje ukuthi lokumele ukwathi kahle kuze usoba yi-good journalist naku yini and then you stand a chance now to win a car now sibeka imoto la lwashaya kahle uyayiwina imoto nyalo ayithatha yakho Yeah, you must be able to ask how did something happen when what kanjani yeah Okay sephelele room 4. Room 4? Okay, asesiphakamele ngoma.
olayini lami nginagcina Cebile Dlamini emampondweni from Eshiselweni uthi ufuna kuba i-journalist. Aseke ngubute ke ce. Usekhona mos? Okay. If ufuna kuba i-journalist. Asengithi unganikwa lithuba nje kuswe ake ubute ingwenyama umbuto. Umbuto ungambuta muphi waphakathi nje umbuto ongathanza ukuthi awuchasise kahle ungaba ngimuphi? Njengoba nyalo le-economic defect ngabuta ukuthi yini lasabendayo egama ukuthi manje umnotho wakangwane kuphelele. Ngaba kuloko kuphela noma khona lokunye? Ngeke umfulo uzana kanje ngwenyama ha. Ngiyaswaba. Okay, asesifake mina ingoma kogunye mathi. Fan khona la njengoba uva la ukuthi uyamva Thathwethu uthini la wena ungathini nje mhlawumbe kuye Thathwethu kumchushise nekuthi how can you become a good journalist? Okay, just asuse ifear. Sometimes ngoba ifear iba strong. Yaso sofaka ukuthi nyalo so ungena etuka emsebenzi. Ungena kuba journalist. After lokho angakhona kusurvive ngoba ngiyambona ukuthi uyakhona ku-talkative, uyakhona lokhu uba friendship. I know sengixoxisene naye isikhathi esithi. Ngiyathi nje ukuthi uyakhona lokubuta some questions unawo but nje angaqhubeka nje abe nalama question kakhulu. Abe nama question after lokho asoba friend akhokhe ifear. Angicabanga ukuthi angabagodi. Ya uyakuva mfana omdala ingabe ungambuta muphi nje umbuto? Okay, mina ngambuta nje ukuthi cha. Naso i-journalist. Ngiyabekisa ukuthi nyalo sevele so i-journalist. Uthi ungathi phatha njani nje u-journalist? Ngathemba uvile umbuto Cebile? Okay, uthi so i-journalist. Yini lokubhekeke ukuthi kumbe ukwente ekuphatheni kwakho? Yes. Utiphathe kahle. Silalele. Correct? Ahambe wena yebo ungasebenza ayile. Because umuntu losebenza esibhedlela. Nangetingezi yake, na utingezi nje. Khona konke uphathokunyani. Let's run the system. Yeah. Is that all, Cebile? I think so. Mfana omdala, uphendule kahle. Ya, uphendule kahle but nje ukuthi I know ukuthi usenale fear ukuthi nje uyesaba nje ukuthi unyalo ukhuluma as through air ukuthi so uviwa abantu but ngicela ube nesibinzi. Uyeva Cebile? Ya ube nesibinzi lapho wathi usinyalo always ngikhuluma info le ufuna iviwe abantu ungabi nefear ukuthi ungathi uyesaba ukuthi hey lelo nginokukhuluma kuliqiniso kukahle yini noma talk. I'm making nervous. Yes. Ya uthoke nje ngathi uyabona ukuthi ngathi kunemngani wakho la aceleni kanzi noma kude but nje ukhuluma ngathi unemngani wakho. Cabanga ukuthi ungakhona kuba kahle. Sengibuta ke mnegce. Yini longathanza kukwenda uma bengathiwa nje wona unikwa uba ngiminister wanoma ngangiliphi ilitiko kulelifa? Ungathanza kuba kuliphi ilitiko kulamatiko la khona uhulumende? Ngiyathanda kuba ka help. Sizathu sakhona? Well, ngaba kakhulu kuma-rural areas because lapha kunabogogo kunebantwana abancane in some areas tibhedlela tikhashane ngazama ukuthi solveta kibo ya. Okay, asesigunye mathe ke Cebile ubambe nje kanjalo. Well, ngaphandle kwento, 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 ngaphandle kw
Mandla Nkosi. Uyamva ukuthi usini uthi ufuna kuba nguminister waka health. Naku songuminister waka health ungambuta kuthini nje umlangeni. Oh, ekwala. Yebo. Ngicabanga ukuthi lapho cha usethubeleli kahle. Ngicabanga ukuthi sengabuda ngoba kunebe situation ke yavela la ukuthi abantu badla bulongo sometimes before banathe amaphilisi. Wena ungaba sita ngani lawo bantu laba fika kuleso simo lesinjalo? Well, babuthi njengasemakhaya funa bangadilete down bazamekilima nofana okuncane bona umnotho uwesile wona kakhulu etha afuneki nje bahlale babukele ukuthi manje kude lokukhona funa batizame. Okay. Ukunana sifo lesikhona nje kanyalo lesivume kakhulu so ngicabanga ukuthi kuphele about 15 years solo sivumile i-AIDS yabo. Yeah, i-AIDS. Lesifo leso khona labo kufike leso simo lekhanga ukuthi abantu base badla bulongo wani kwecala yabo. 2 wakhanga ukuthi sekude lokudla labangakudla. 3 wakhanga ukuthi lo muntu lo khona laba awunasekhona nje ukuthi emaphilisi sayaphela. Wena na ukulelo tiko basita kanjani labo bantu labo? Uba site ukuthi bakhona kusurvive ngoba nawo bantu. Ungayenda njani nje wena ngibushiye nje njalo nje lo mbuto. Well, esimeni semforce ukuthi singifide ba-provide ngekudla. Yeah, khona batokhoda ukuthatha emaphilisi ngoba emaphilisi awana endlaleni. Okay. Siyabona nathi ibhedlela tona tikhona. Tikhona ke leti private tibhedlela. Wena ngoba usetikweni ungenda njani ke kudo? Ngoba tibithi imali esetulu. Yeah. Khona let private khona ukuthi special doctor like that. Uyathi sebenza ngoyutibethi yabo adikho government under government. Wena ngoba usetikweni uphethe ka health, uphethe konke wena ka health. Ungenda njani? Public hospital ikahle but ayibithi kakhulu kunala the private. Ngiyeza ngivale ngoba khona laba khona afforda. Yeah. Singaqhubeka naleta hulumende tanze dona because bantu banekuthi labasemakhaya. Asibonge Cebile ubutile mina uphendule imbuto. Mina ngabuta nje ukuthi nawo ngabe unguminister waka health, unguminister of health and social welfare. Lobuke inhlala kahle yebantu. Nawo inhlala kahle yabogogo. Singathini ngayo ngoba kuyabonakala ukuthi bogogo nabomkhulu basesigabeni lesitsite nyalo bakhona kumbe kulwa noma ke kuthuthukisa livela kangwane. Yini lo ngafike ukushintshe wena? Siyathi nyalo ukuthi bayithola leyo mbashanyana lencane kwesibili leyo mbasha noma bayithola emva kwenyanga letinzi. Wena yini lo ngafike ukwente to make sure ukuthi uyakhona kumbe kuhlangabetana nezidingo tabo? Izidingo zabakhaya. Yes. Well, ngaqala ukuthi lemali yabo iphume manje ayilo ukuthi iphume emva inyanga lesihlanu because lebogogo abahlali bofana lamakhaya bahlala nebatukulu nebendle batukulu batinake nanabo. Yeah. Yonke leminyaka izimbelesele shayishintsha amagiya. Kuphinda kuphi lapho kufinyelela khona umsakazo weRadio Scoop. The man behind the microphone is DJ Vamboy. I'm with the man here, DJ Milos.
All the way. On our line, we have our guest by the name of GCEBILE Dlamini, all the way from Shiselweni Emampondweni. Aseskunye mathe steps. GCEBILE, solusekhona line na? Sekhona. Yeah, GCEBILE njenga minister waka health. Bongathini kubantu labasha namhla iweekend sithi was a weekend special labanye ke ba date nabo Facebook bakuphi nakuphi nguphi umlayeto bongawusho njenga minister waka health na? Usacabanga nje sekuphayima kancane ngengoma. Ilande phansi. Touch the floor. Shona phansi. Chesa. Shona phansi. Can do masali. Shake your hands up. Unga wani. Let's do this one for the money. Let's do this one for the day. Let's do this one for the money. Let's do this one for the money. GCEBILE, sekhona line ningosi. Khona. Ngiyabona minister waka health. Ngathemba impendulo sonayo yini longayisho elisheni la kaNgwane ukuthi kumbe ligcine ungasho muphi umlayeto nje naku ngoba uyasho ukuthi nguminister waka health. Nyalo iweekend. Was a weekend ba dateana bentalo kwanalokwa. Muphi umlayeto longawusho na? Ngaso sibonke labashaka badlabula ngeweekend. Akhumbule kusikhathi. Lapho ke sobakhulile elugcina sebathula abasifundisi batizame khona abakade okwanduta sifo yeah When I go down Mindos muphi umbuto longambuta gqe GCEBILE ku senginaba ngoba ngispecial kakhulu ngebantu abagulayo ngoba cishe abantu abagulayo bava buhlungu kakhulu ngoba awuwathi umuntu ukuthi ugcine laphi. Kunebantu abanesifo nawo sifo sekuwa. Yeah, sifo sekuwa. Epilepsy. Yeah. Lesifo leso sometimes namaphilisi akhona ngivenja ukuthi asaphelile as wena uyiminister. Lamaphilisi nje special nje amaphilisi ngoba cishe inyalo sesikhuma wona uze survive uze siphile. Wena wa organize kanjani nje leto temaphilisi? Storage zakho singaba njani? well no order from other countries because Okay. Yeah, ngiyengafuna nje ukuthi sibona make ngena side. Okay, ngoba nyalo nje sibhekene nesimo semnotho. Kulesimo lesi njengalesi wena bongenda kanjani ukuthi akutshela uhulumende ukuthi nyalo sengidima imali for ukuthenga amaphilisi? How can you do? Wena kanjani nje? Well, I negotiate. Yeah, kodwa ngiya-understand ukuthi imali impilo yethu imthokwa kakhulu ukuthi angasafarisha afe ngenxa yemnotho hayi nafanele siphumele yona le yekugcina ihambe isithe abantu bakithi ebeni lakangwane 24 hours a day 7 days a week Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy. The voice of the Kingdom of Swazi. The
voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop. Radio Scoop. Well, ladies and gentlemen, we have our guest from Hlangano GCEBILE Dlamini uselayinini la. Ke njengemuntu lo minister waka health and social welfare. Yini lo ngathanza kuyibona yenteka etibhedlela? Ngathanda kubona bonesi baphathe kahle isiguli. Cause nabanye bayakhonana kakhulu. Nabantu labadala baphathe kahle cause balwa ngibo labantu labadala. Ngibo labasikhombisa indlela. Yeah, ngiyobe lena. Ngiloko phela Nkosi nomthanzela ukungeta lokunye. Ya, basasebenza bonesi nabodokotela. Asiphathe kahle isiguli. Igulane ya. Asenibengise nje ngasemasinweni. These days bantu bakhala ngekuthi emasinyo bakhishwa kabi, afukele ngekhathi. Umsebenzi wabo lona funa bawuphathe kahle. Okay, alright, siyabonga GCEBILE, siyabonga kuba nathi elihlelweni besolo simele lapha money maker kaManzini njengoba wathi sekuthi kusakatwa libhola live lapha. Siyabonga Nkosi, ngabe yini longathanza kukusho nje sesiyovalelisa? Well, sisena nibe nalangwane ikhendele enhle emnanzi. Begcwele exclusive. Yeah, lebe mengwe. No, siyabonga Nkosi ube nelisuku loluhle, but before ubeke phansi Nkosi ake uthatha nje ihlobo takho nebangani ubafisele ukuthi babe ne weekend lenhle. Ya, ngisibusela Butimbuko, September, Nana, nabothisela bam asathuleni high school, all the form 4s, sibusela Mage, Babe, nabo baphoba kesela abancane, ngiyabathanda kakhulu. Siyabonga Nkosi, sesichecka Facebook la sibona kunema comments Nkosi lana inje lenye ibuya kumzwakhe Simelane uthi nami bengingathanza kuba nguminister waka health uthi cha maye uyakhuluma lo sisi uthi ucela ke ma details zakho ungathi uphezulu kwamaso hayi. Okay, nayilenye iqhamuka kumzwethu umsuthu uthi ehlelweni lakho Farmboy le ujabuliswa yena ngilokuthi kukhona la kubonako la kufundzako la uthi ngendlela lekubutwa ngayo nalona lofuna kuba journalist uthi uyajabula ukuthi ema journalist kangwane nangaba nalomcondo lonawo impela lelivela kangwane lingakha. Congratulations GCEBILE kunebantu laba ayile ukuthi wena umsebenzi lomuhle. Thank you very much. Ngiyabonga. Okay, lena yegcina mfana khona ibuya ku Sunboy wakabani Mthembu Mthembu yes Mthembu uthi ke yena ukufisela inhlanhla shangathi ungakhona uachieve lo kufuna kukwenta. Sibonge kakhulu ukuthi ube nathi ehlelweni sister Valelisa. Well, sanza Valelisa. Nibe nelokuhle. Go, siyabonga Dlamini wekunene, bye bye. Bye. Show me what you have, give it all to me. I realize you want for me, that's for sure. Show me what you have, give it all to me. I realize you want for me, that's for sure. Show me what you have, give it all to me. I realize you want for me, that's for sure. Bekunemvombatana yahlangana nemfana impumalanga neshonalanga yona lemvombatana ikhulisekile kunala mfana lo unina kadala ngawabona
Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy. Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. From time to time, stay tuned to Radio Scoopy for relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoopy, powered by Zips Pro Media. Kepha sisingete bangekukhohlwa